Gledate 1 na 1, ovozmoženo od Good Nature, vkusodna prirodata. Kad smo postali svjetski slavni, kad smo se već zvali No Smoking Orkestra, onda nam je, kad negdje u nekom gradu sviramo, pa nam lokalci kažu da imaju neki naši zemljaci, hoće da uđu, da nas vide u backstage. Dobro. Jedini kriterij bio da kažu zabranjeno pušenje na smoking na našem jeziku. Kako se vika bendov u stvari. I ne možeš da vjeruješ koliko se Švaba, Francuza... Semača. Da, koji su se folirali da znaju, ali mi smo imali našeg glavnog ovoga organizatora koji je razumio srpski, koji je odmah čuo. Kako? Samo kaže, je li ovo no smoking, no smoking, kako se kaže na srpsko-hrvatskom? Ovaj kaže, izvini, vi niste zemljaci.